Mose arimo abasezera yarababwiye ngo nimumara kurya mugahaga. Twagiye tubona abantu benshi bakunda Imana ari abakene, Imana yabagirira neza bakayivaho. Umuntu ari umukene azana umusengere, bakamusengera Imana ikamugirira neza mukamuheruka ayo maso. Ubundi igihe cy'ibyago yagwaye ati nyabuna yamara gukira mukamushaka mukamubura. Bibiliya iravuga ngo igitondo kimwe hatangazwa itangazo rya guverinoma y'i Samariya rivuga ngo uhereye uno munsi imana izoza isengwa ni Bayali na Ashera. Abazoza bahanura bose bazoza bahanura mu izina rya Bayali no mu izina rya Ashera. Biba bityo. Aravuga ngo umuntu wese uzibesha akaramya Bayali, akaramya Imana y'ukuri, uwo muntu azicwa. Bibiliya izivuga ngo abanyabwoba n'abatizera ngo bazabatera umusaraba umugongo. Mureke mbabwize ukuri, Satani ntagikora, asigaranye intwari imwe, izindi zose zarashize. Satani agira iterabwoba, aza gutera ubwoba ukiyahura, akagutera ubwoba, nta kindi agira intimidation. Bibiliya igereranya Satani ngo n'intare iziritse, iratontoma ariko ntijyana. Rero Satani nta mbaraga, arafunzwe ariko asigaranye iterabwoba, aragukanga, aragutera ubwoba, akakubwira ngo uyu mwaka ntuzawumara, iyi ndwara ntuzayikira. Nibyo Sawuli yabwiye Dawudi, yaramubwiye ngo uriya Goliyati ntiwamushobora. Rero Satani nica asigaranye, aza gutera ubwoba, akabika ubwoba mu mutima wawe, akakurema n'ubwoba, ukaza ugenda n'ubwoba, ukarara n'ubwoba. Watangira umwaka ukumva ko utazawurangiza, wabyara abantu ukumva ko utazabarera, uzafuka basiga. Ibyo ni iterabwoba ry'umwanzi Satani. Ariko inkuru nkuzaniye ni nziza, ni ukugira ubwo bwoba bushire, ubwo bwoba buri muri wowe burangire, kuko Yesu yaratsinze. Ahabu arema ubwoba mu bantu, arababwira ngo utazaramya Bayali na Ashera, uyu muntu azapfa. Bibiliya iravuga ngo abanyabwoba n'abatizera ngo bazabatera umusaraba umugongo. Iyo ibyago bigeze ku munyabwoba, iyo amakuba ageze ku munyabwoba, nta kindi akora ngo ajye atera umusaraba umugongo. Bibiliya yavuze ngo atera umusaraba umugongo. Abakozi b'Imana batinya ijwi rya Ahabu. Abaapotro bakomeye bari w'ico gihe, ababishopu bakomeye bari w'ico gihe, basertanda bari bakomeye ico gihe, abahanuzi bari bakomeye ico gihe, abaririmbyi bari bakomeye ico gihe, abadiakoni bari bakomeye ico gihe, abaevangeliste bari bakomeye ico gihe. Bibiliya iravuga ngo babika ibitabo, babika impano, bose ngo batangira kuramya Bayali na Ashera. Hanyuma aba bantu baretse Imana, iki gihugu kiretse Imana, ni igihugu cyabonye Imana live, ntabwo ari ngatwe. N'abantu babonye inyanja icikamwo, n'abantu babonye ibyago 10 mu gihugu cya Egiputa, bakabona urugo rw'abaturanyi rwuzura inda, ariko urugo rwabo ntiyagira n'indi yagera. N'abantu babonye ibibugu bitera igihugu, n'abantu babonye inziga zitera, n'abantu babonye ibikeri, finally babonye abana b'imfura mu gihugu cya Egiputa bapfa. Ariko aba bantu bagiye kurekura Imana, n'abantu bageze ku nyanja itukura babona inyanja icikamo. Iki kintu kiratangaje. N'abantu babonye urutare ruvamwo amazi, n'abantu bazukaga mu gitondo bagasanga ibiryo byaguye manu, bagatora bakarya, ejo bakongera bakazuka bagatora.
igitondo kimwe babwiye Mose ngo bashaka inyama, Imana imanura inkware ziraza. Abahanga babibiriya bavuga ngo zaraguye, ngo kuvuga ngo uhetse ahantu zaguye, ngo rwari urugendo rw'iminsi 3, amaja hejuru ngo zari metero 3 kuva hasi kuzamuka. Wibaza izo nkware bararya inyama batagiye guhiga, mu gitondo bagatora ibiryo. Bibiliya ntazi twereka ngo hari isoko. Isoko yaremye baje kugura imyenda, ni ukuvuga imyenda bakuye muri Egiputa niyo bakomeje kwambara mu myaka 40 idashira. Inkweto bavanye muri Egiputa kandi baragendaga buri munsi. Bibiliya nitubwira ngo baremye isoko bakagura. Mu butayu amazi yaratemba. Iyo baje kugwana, Imana yohereza amavubi akagenda imbere yabo. Amavubi niyo yari advance pata yabo. Ariko igitondo kimwe umuntu arababwira ngo Imana ni ikinyoma, Imana ntibaho. Imana ntacyo yakoze, nimuyireke turamye ikigwamana Bayali na Ashera. Aba bantu babonye Imana, aba bantu babanye n'Imana. Iyo usomye mu igitabo cyo gutegeka kwa 2, Mose arimo abasezera yarababwiye ngo nimumara kurya mugahaga. Twagiye tubona abantu benshi bakunda Imana ari abakene, Imana yabagirira neza bakayivaho. Umuntu ari umukene azana umusengere, bakamusengera Imana ikamugirira neza, mukamuheruka ayo maso. Ubundi igihe cy'ibyago yagwaye ati nyabuna, yamara gukira mukamushaka mukamubura. Abapasitori bafite ibyo bibazo by'abo bantu, baza kubatura imitwaro, ariko ibyiza byavuye muri ya mitwaro babasengera ntibabisangire. Nsengera ugasenga ugaheruka uwo munsi. Uyu mugabo arababwira ngo ndabizi ko muzagirirwa neza, ndabizi ko Imana izabafasha, ndabizi ko igihugu cyiza kiri imbere yanyu, ariko nimumara kurya mugahaga, nimumara kugirirwa neza, ndabinginze ntimuzibagirwe Imana, ndabinginze. Nimumara kubaka amazu, nimumara kubona utuzi, umuntu akaza mu nsengero mbona akazi, mukamusengera, yamara kukabona hehe muzongere kumunyuza igera. Haleluya. Abo bantu bareka Imana, abantu jewe baranyobeye. Abantu je baranyobeye, abantu bakunda Imana bari mu bibazo, bagera mu bisubizo abantu bakunda Imana bari mu bibazo, abantu bari inshuti y'Imana bari mu bibazo. Abanyiziraheli barimo bava muri Egiputa bagera ku nyanja itukura, ntibambaje ikigwamana, bambaje Imana. Ariko bamaze kugubwa neza, bamaze wakikastare, bibagirwa Imana. Ubutumwa bwanje n'ubuhe? Ubutumwa bwanje n'ubu: wowe muntu wagiriwe neza n'Imana, komera ku Mana. Bibiliya yavuze ngo abo bantu igitondo kimwe babwira Imana ngo si wowe Mana yacu, Imana yacu ni Bayali na Ashera. Bibiliya iravuga ngo Imana iba divorce mu gihugu cya Israel. Mu gihugu cya Israel Imana barayirukana. Wo kwibaza, ushobora gusanga nawe Imana warayirukana. Ushobora gusanga mu rugo rwawe waradivorce n'Imana, Imana itakiba mu rugo rwawe. Ushobora gusanga mu kazi kawe waradivorce n'Imana, Imana itakiba mu kazi kawe. Wasanga mu buzima bwawe bwa buri munsi waradivorce n'Imana, warayirukanye. Israel idivorce n'Imana, barayirukana, bangaza Imana, barayibwira ati genda, Imana ni genda, wowe ntitukuzi, ntacyo wakoze. Imana yigeze kuvuga mu gitabo cy'Itangiriro, iravuga ngo uricuza icyatumye yaremye umuntu, yamuremeye ibintu byiza, ariko abantu barahindutse babaye abagome.
Imana yagutabara ikaguha akazi ariko wahembuka yirukana ati va genda sinkuzi. Iyi ni ya mitwe y'abapasiteri. Origiye wagiye ngo bagusengere ntiwari uzi ko ari imitwe. Umenye ko ari imitwe umunsi Imana yakugiriye neza. Umenye ko ari imitwe umunsi wasubishwe. Uri murira ntiwari uzi ko ari imitwe. Umenye ko ari imitwe. Inka zuzuye ibiraro abana babaye abambere ku ishuri. Umunsi ubwira pasiteri senga abana babona ubwenge ku ishuri ntiwari uzi ko ari imitwe yabo. Nuko niko aba bantu bari bameze. Niko aba bantu bari bameze. Bari abantu siwamenya. Biravuga ngo Imana barayangaza. Imana bayima umwanya. Imana barayirukana. Imana barayirejeta. Dufite abantu benshi birukanye Imana. Ariko wowe muntu wirukanye Imana, nakugira inama ngo ugarure Imana. Ugarure Imana nibwo uzabona amahoro maremare. Bibiliya yavuze ngo bose baramya Bayali na Ashera. Bavuga ngo iyi niyo Mana. Ntimureba voila. Mureba Imana. Imana ni ziriya mureka imitwe y'abatambyi b'Abalewi. Iyi niyo Mana. Abahanuzi ba Bayali na Ashera babyibuhira mu migati y'ibwami. Bibiliya ngo hari umugabo bita Eliya. Yari umugabo udakomoka mu nzu zo kwa Lewi. Yari umuhanuzi, nta doktora yari afite ya teoloji. Yari n'umuririmbyi, ntiyarazwi ngo kari akagabo k'itishubi ngo mu misozi miremire y'i Galeyadi hakurya ya Yorodani. Ba bandi batanageze no mu gihugu cy'isezerano. Bamwe basigaye igihe cya Mose. Bamwe basigaye mu gihugu cy'i Mowabu, mu misozi y'i Galeyadi i Jorodaniya. Ngo yumva amakuru barimo batera amakuru kwirigara baramubwira ngo Imana nikiba muri Israeli. Imana yarahunze barayirukanye babatipe n'ababatipete. Abanyisraeli babaye amabandi bimuye Imana. Bibiliya iravuga ngo amaze kumenya ayo makuru ananirwa gusinzira. Wishaka ry'Uwiteka rimuzamo. Icyambu umwuka wa yari ukaza mu bakozi b'Imana. Nutangaye aho umupasitori bafunga ikanisa baturanye bakaryama agasinzira mu kanisa k'umuturanyi bagafunze. Ukaryama ugasinzira. Icyampa umwuka wa yari ukagufata. Umwuka w'ishaka ry'umurimo w'Imana. Ujye ukaryama ugasinzira bafunze itorero ry'abaturanyi ngo ijyawe ubwo ryujuje ibisabwa. Ni ukuri kw'Imana nturi umukozi w'Imana. Nk'uko ubaye umukozi w'Imana wafasha ku gakanisa muturanye muri quartier ukagahereza ibisabwa kugira ngo nako baramye Imana. Kuko ayo ni amazina ariko dukorera umwami umwe. Kandi mu ijuru nta dini ribayo. Twese mu ijuru habaho izina rimwe rya Kristo. Naho aya matorero aya macace ngo Betelehemu, Nazareni, iyo ni imisozi yo muri Israeli, Moriya, Yerusalemu cace, Jehova, Elshadai. Ana mu ijuru habaho izina rimwe ry'itorero ryitwa Kristo, itorero rya Kristo. Rero iyo bafunze itorero rya Kristo ujya ku ruhande, wowe ufite imbaraga wakagombye kurizamura ukarifasha nubwo mutari idini rimwe, kugira ngo izina rya Yesu rikomeze ryamamare. N'ishaka rya Eliya, ndimo ndinginga Imana ngo itange ishaka rya Eliya. Eliya yari umukozi w'Imana uhambaye, ariko yaravuze ngo nafashwe n'indwara yitwa ishaka. Haleluya. Mu ishaka ry'Uwiteka ryanjemo. Bibiliya iravuga ngo arahaguruka agenda abaza ibwami, mundangira ibwami. Umugabo ngo yari yambaye inkweto z'ico gihe, ngo yambaye n'uruhu rw'ingamiya. Umugabo mugufi ngo yitwaje n'inkoni. Yari afite n'igihagararo gikanganye. Iyo aza byenda kuba yari umugabo muremure. Muri Israeli bakontaga igihagararo, ariko igihagararo nje cyari gikanganye. Agenda avuga ngo munereke ibwami, munereke ibwami, munereke ibwami, munereke ibwami. Agenda abaza ngo bamwereka ibwami. Ngo ageze ibwami abwira umwami nguva ibyo wakoze ntibibaho, kwirukana Imana. Umwami aramubwira ngo mu bitabo by'abahanuzi ntubamo, mu by'abatambyi ntubamo, abantu bakomeye ntubamo. Iyi ni inzara. Aramubwira ngo nibaguheze imigati y'ibwami utahisha.
abahanuzi bakomeye baracecetse wowe n'umugabo nta jwi ry'Imana koko yari afite ziriya ndimi abayumbe bavuga iwe ntazo yari afite ariko uramubwira ngo uvuko mvuze n'imvura ntizagwa n'ikime kuko ntiyari yabivuganye n'Imana aramubwira ngo kuzogeza ubwo jewe nzongera kuvuga ntiyigeze avuga Imana nk'uko si Imana yari yamutumye yari yatumwe n'ikintu bita ishaka Imana yavuga ngo nukuri sha ndagushigikira ishaka ryiza Imana izirishigikira Bibiliya iravuga ngo Eliya aragenda ngo aja ku kagezi k'Ikereti ngo atangira Imana itangira kumugemurira iyo wagize ishaka ry'Imana Imana izi kugaburira iyo wagwaniye Imana ishaka nayo izi kugwanira ishaka Bibiliya iravuga ngo umunsi ikinyamujongo ndicyagemura akuzi karakama ngo arahaguruka aja gutungwa n'umupfakazi w'Isarefati nigiye gikwiriye araza abwira Ahabu aramubwira ngo hamagara babahungu bawe duhamagare n'iteraniro rya Isiraheli twese duhuriye ku musozi Karumeli hanyuma duhamagara Imana y'ukuri abantu b'umugabangabo Imana y'ukuri ni Imana y'ukuri izagaragara Bibiliya iravuga ngo bageze ku musozi Karumeli abwira abahanuzi ba Bayali ngo mwebwe nimutangire sasa muramye Imana yanyu Imana urumuri gatwika igicaniro ngo iyo niyo Mana abahanuzi ba Bayali baratangira mu gitondo ngo bageze n'igihe cy'igicamunsi ariko Imana yabo ntiyumva kubera ko Eliya yavuze ngo Imana imanura umuriro nuko yarazi ko za mana za Izabera za Jiziberi n'umugabo wa Ahabu imwe bari barabesheje Jiziberi kwizamanura imvura indi kamanura umuriro Eliya rero yarazi kwimanurwa imvura yananiwe imyaka 3 n'amezi 6 yarashize nta mvura igwa nukuvuga ko Imana imwe deja ibyayo byari byagiye ahagaragara izindi mana zose ni ibinyoma ndugu yangu izindi mana zose ni ibinyoma izindi mana zose ni ibinyoma Imana yacu niyo Mana yonyine y'ukuri izo nkuru zose zibitse mu mutima wawe izo nkuru zose ni ibinyoma kuko inyinshi wazongorewe na Satani ariko izo wongorewe n'umwuka w'Imana nizo z'ukuri yari yarashaka gukoza isoni Imana yindi yabeshe kwizamanura umuriro kuko yo kumanura imvura yo yari yatsinzwe arababwira ngo ngaho ni muhamagara iyo imvura yarananiwe narayiziritse ndoro Imana yanyu nyirusha imbaraga nimba yarababwira kwizamanura imvura ikabimaze imyaka 3 nukuvuga iyo Mana ni ikinyoma ni muhamagara iyo yindi manura umuriro yarakeneye ko zombi ziseba completely arababwira ati nimwe benshi ni mutambi igitambo baratangira batamba igitambo ngo horinge kigiye cyanyu nkuzuba ritangiye guhengama Eliya ngo araza atangira kubashinyagurira harababwira ati mwakabije namwe igihe mwahereye arababwira ngo birashoboka ko Imana yanyu yazindutse cyangwa ko Imana yanyu yoba yasinziriye none nimwongere ijwi kandi ngo mwikebagure ngo batangira kwirasaga buriya igitekerezo cyo kwirasaga ni Eliya wakizaniye abafumu mutangira mwirasaga Imana yanyu nibona amaraso irabagirira imbabazi ibyo ndaho yagiye igaruke baravuga ngo Eliya ni ukuri ngo batangira kwirasaga ngo amaraso ahinduka imyishori y'amaraso iratemba ngo ariko Imana yabo niyumva yari yarababwiye ati Imana yanyu yananiwe kumva base inanirwa kumva soprano inanirwa kumva ijwi rya tenare none n'amaraso arimo aratemba nirimo nibagirira imbabazi Imana itagira imbabazi ariko Dawidi aravuga ngo imbabazi zayo zihoraho iteka iyo kigira imbabazi ariko ibigirwamana ntibigira imbabazi yari yaraseka abantu ariko Imana ni gitoye Imana itagirira imbabazi abakozi bayo barimo birasaga amaraso akafa Yesu yaravuze ngo izabura gute twebwe kutugirira neza wowe wihebye uri kunumva ndagira ngo nkubwire Uwiteka ibagira imbabazi ntameze nka za Bayali na za Ashera iyo urize araguhoza Bibiliya iravuga ngo Dawudi yari yarababwira ngo nimwigireyo naje ganyihamagara
ngo cyari igihe ngo umuntu atamba igitambo cya nimugoroba, abavuga ngo nibamuzanira amabuye 12 ngo yarepresentantaga imiryango 12 ya Israheli. Ibuye rimwe ngo ryarepresentantaga umuryango wa Rubeni, irindi buye ryarepresentantaga umuryango wa Lewi, irindi buye ryarepresentantaga umuryango wa Simeyoni, irindi buye ryarepresentantaga umuryango wa Yuda, irindi ryagaragazaga umuryango wa Isikari, irindi buye ryagaragaza umuryango wa Zebuloni, irindi ryagaragaza umuryango wa Shera, irindi ryagaragazaga umuryango wa Gadi, irindi ryagaragaza umuryango wa Dani, irindi ryagaragaza umuryango wa Naftali, irindi ryagaragaza umuryango wa Yosefu, irindi ryagaragaza umuryango wa Benjamin. Ngiyo niyo miryango 12 ya Israheli. Afata ya mabuye ayazengurukisha igicaniro, arangize ngo arafukama agenda akora kuri buri buye, akavuga ngo Mana ndasibura imibereho n'imibanire y'uyu muryango nawe. Ngo yarimo aranuvera ibicaniro byasenwe, hariho ibintu ugomba kongera kandi gusana Satani n'abadayimoni basenye. Ngo arangize aravuga ngo nibaca impavu, baca imifureje, ategeka ko bazana ingungura 4 inshuro 3 zuzuye amazi. Iyo ufashe 3 gukuba 4 ni 12, n'ubundi byari burepresenta imiryango 12 ya Israheli. Ngo bamena hejuru y'amabuye, ngo amabuye yose adendezwaho n'amazi. Ngo umugabo arafukama asenga isengesho ry'umunota umwe, mu gihe abandi biriwe basenga. Imana yacu izayumva vuba abavandimwe. Ndagira ngo mbabwire Uwiteka niwe Mana. Uwiteka we ntarinda asaba ko wirasaga, azayumva utaranamubwira. Bibiri ngo asenga isengesho, avuga ngo Data wa twese, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, bigaragara uyu munsi ko ari wowe Mana, bigaragara confusion izo mu bantu. Ngo kandi haleluya, icya kabiri aravuga ngo kandi naje banyemere ko ndi umukozi wawe. Bari bazi ko yari umukozi w'Imana, nanjye banyemere ko ndi umukozi wawe. Abakozi b'Imana mutaremerwa, nimudasaba Imana ngo imenyekanishe ko muri abakozi b'Imana. Satani yateje umwuka wo gupinga abakozi b'Imana, bagupinga ntibemera Imana nikubiyemo ikintu gituma bemera kuri umukozi w'Imana. Ntibemera bene wanyu baracagupinga, abashuti baracagupinga, abavandimwe baracagupinga. Imana nikuremera ikintu gituma bamenya kuri umukozi w'Imana. Aravuga ngo bimenyekane ko ndi umukozi w'Imana, ngo kandi ibyo byose bibe kubw'ijambo ry'Imana. Bibiri iravuga ngo uwo mwanya umuriro uramanuka, ngo utwika igicaniro, utwika amabuye, utwika inkwi, utwika ibintu byose. Bibiri ngo abantu babonye yo haleluya, ngo baraza bose bikubita imbere ya cya gicaniro, baravuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana, ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Ni izina ry'intsinzi. Iyo dukoresheje ijambo Uwiteka niwe Mana, tuvuga gukomera kw'Imana no gutabara kw'Imana mu bibazo byawe. Uwiteka b'Imana, reka musengere kugira ngo Uwiteka agaragare iwawe. Data mu izina rya Yesu, dusenze mu butatu butagatifu, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Mu bibazo by'inshuti ugaragare nk'Uwiteka, witamurure kugira ngo abantu bose bongere bamenye kuri Uwiteka. Mu izina rya Yesu none n'iteka ryose, amen, amen, amen. Shalom.